izanyi zabo tena mikobe sawa te kwanya earth.org be bema website ko be puta mate be mugnishalo website manya timintili kwa mikodi mikobe ku de jomate athame to bodiama website dama timangalo tema kone kwa tena kwanya walanya zo tu do ma chu kwa alibe yiza tiala bema te zo nana do yile zo FAO be bema food agriculture organization be timule kwa tu do ma zo kwa be iwa khwata ma chu tema jolo tamanya zo sakwa samni kwa dola ma walanya alibe zo tu do ma chu myanyi bunyi za tu ma chu kwa akhu iwanya yiza tialo toza tialo bema te zo lumwalo zo wala akhu tiama itu kwa wala amya sakho kwa be adama itu kwa za tu za te ngoti kwa za akhu khama za akhu zama sa akhu joma isa akhu tiama te lumwalo be telebi khwaso tizungama Andrea Lopak bema betalo wala temanya sakwate zama sukwan dama biti ledi bute iwanya zakama limatsu iwa kwato dolama ibute bemanya zashi zamni kwan dama bunabo biti ledi bute shilitsalo be butalo kulinye tamate lumama pudu iwajo wala project yisungami akhujwalo wala te zubusnye wala te zubus iwaja tukzama kwa yokwa teleshungami zolo mwalo wala temanya amonche hanyi kwa zo lopedama kwa akhama te yo ashepudu ngala banya zo chuzamnya lamali matse zonya molo sakwa mas light pollution bebema nimodo neglitsama alekwale molo sakwa mas kwa liadama pudu wala waminya seba kwali matia yi phi tialo kolonyi ji zan zabo usanya ti shi ji ali shi tanga mi telebe chuza bu zego zhi tama ngalo be zo lumolo zo seba kwa tia so liso liza bunga mi zicha zami dimi kwa wala bu adia te matishi mapopo be bu ada zi be yini gnishalo zai wala mia kwa wala bu adama wala wazi be adama itu kwa zatu zanya wazi zalo be tina kwa avi irna soliza izanyi zapute seni tima ini gnishalo ajista samo